Ndabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muraho neza bene data. Ndabaza ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo riri muri Yeremiya igice 50 ku murongo wa 31. Yesu nashimwe cyane. Ni munyemerere mutunganye imitima yanyu kugira ngo ijambo ry'Imana ribone aho ryinjira. Muramenya ijambo ry'Imana ririko rirashaka kurokora ubugingo bwawe. Yesu nashimwe. Abantu barabayeho ariko bamenye neza ko hari iherezo ryabo. Urahumeka ariko umenye neza ko hari iherezo ryawe. Iherezo ry'umuntu ku giti cye ririho. Rero umuntu akwiye kwicara abizi ibyo akora byose. Waba ufite amafaranga menshi, waba uri muracuruza, waba ufite amazu menshi, uramenya neza ko iherezo ryawe ririho. Byiza rero nugushaka aho muzashikira nyuma y'ubu buzima, kandi mukwiye guhashaka mukiri bazima, kuko ntabwo uzahashaka warapfuye, ntibibaho. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere yawe nyakubahwa. Data, ndakweretse ubwoko bwawe bugiye kumviza ijambo ryawe. Ndakwinginze Yesu Kristo, urifungura imitima yabo kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Mana Data, mu izina rya Yesu, ndakweretse abantu batakuzi. Mana, ijambo ryawe riri kwiragenda kuroba bariya batakuzi na babandi bagutaye bari bakuzi. Ndakwinginze Yesu Kristo, rino jambo riherekeze kugira ngo Mwami Yesu rigere hahandi ushaka ko rigera. Mwami Yesu, humugisha umuntu ari wese agiye kumviza buno butumwa, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ehe tuzohigura twe nawe, wa munyabwibonewe, ni jewe umwami uhoraho nyene ingabo mbivuze. Kuko umunsi wawe ushitse niwo gihe inkuziye. Reka nsubire mweno jambo. Ehe tuzohigura twe nawe, wa munyabwibonewe, ni jewe umwami uhoraho nyene ingabo mbivuze. Kuko umunsi wawe ushitse niwo gihe nkuziye. Yesu nashimwe cyane. Sinzi ko ino jambo muriko muraryumva. Mukobwa uri murandera, woba uri murumva ino jambo by'ukuri? Mu mama uri murandera, woba uri kurafata seriye rino jambo? Erega ni Imana irivuze, ntago ari umwana w'umuntu arivuze. Ni Imana yo mu ijuru iri mwiravuga ko muzoyigura. Wa munyabwibonewe, muzohigura wandyaryawe. Muzohigura wa muroziwe, wirigura roga abantu babandi, wirigura roga abana babagenzi bawe, wirigura roga abagabo babandi. Muzahigura n'Imana, muzahigura. Urashobora kuba uri kurabikora abana b'abantu batabibona, bakabona abantu bapfa batazi uri karabica, ntibamenye kari wowe. Ariko noneho ijambo rivuze riti muzohigura. Muzohigura we wa mupfumu we. Muzohigura abantu wabamaze ubica unyuze mu mafoto. Abantu wabamaze
ubafungura ubyaro unyuze mu makareso yabo, unyuze no mu bindi. Reka ndakubwire ngo muzahigura n'Imana yo mu ijuru. Imana ntifyina, Imana ntabwo ifyina irisereye. Wewe uri muranyumviriza, wewe ugenda n'uduheko ukanaturirimbana, dore mugiye guhigura n'Imana. Imana yo mu ijuru mugiye guhigura. Reka ndakubwire, wewe n'Imana mugiye guhigura. Yesu natugire neza. Ibyo byose murabikora mugaceceka, mukagira ngo Imana yo mu ijuru ntikirabareba, mukaguma mukora ibintu bibi, mukaguma mukora ibizira, mukaguma mupakiranya mubika, mukagira ngo Imana yo mu ijuru ntirikirabireba, ngo ibyo murabikora nayo igaceceka. Sinzi kaho urimo urahumviriza, ibyo murabikora nayo igaceceka, mugaca mwibaza ko muhwanye, ariko noneho izabibahanira, ibikusanye byose, ibishira imbere y'amaso yanyu uko bikurikirana. Yesu natugire neza. Muriba, mukiba bagenzi banyu, mukanyegeza, mugaca mugenda no mu rushengero mukavuga muti ndaje gushima Imana, Imana yampaye ibi n'ibi n'ibi, yamara nibyo wibye. Imana iraje muhigure, wewe wa mugabo we. Imana iraje guhigura nawe, wewe wa mugore we, wewe wa mukobwa, wa musore we. Imana ije guhigura nawe. Mwarigize intumva, mwigira abanyabwenge. Uri umunyabwenge nyabaki? Wewe uri umunyabwenge nyabaki? Nimba uri kurakora ibyaha, uri umunyabwenge nyabaki? Umunyabwenge nubaha Imana. Yamara umuntu atubaha Imana ntago ari umunyabwenge, ahubwo ni injiji. Yesu nabagire neza. Abagabo bameze nk'isake, kabisa. Byarabananiye kwigumya, mwipataro haguma habagora. Isake yo irekuwe, zikaba zigiye hanze, agakokazi ibonye igasimbiraho, twaba udukokazi 5 isimbiraho, zikabyara izo nkokazi zose. N'abagabo benshi b'iki gihe niko bameze nk'isake, bagenda badome kuriya, bakamudomeka inda, uriya bakamudomeka inda, uriya nuriya bakamudomeka inda. Mbese ntago bazi kwifata, ntibazi mbese kwiyubaha. Ni ahantu uzasanga abana bavutse batazinanye, bakuru ugasanga barimo baratorana, barimo barasambana kubera ko batagira iki, batazinanye. Reka ndababwire bene data, ibyo byose muri ko murakora Imana irikirabibona. Abasore nabo bakabesha abakobwa ngo turafite ibi, ngo turagukunda, ngo fite ibi n'ibi nahubwo ntabyo afite. Wamushikana mu rugo umukobwa agasanga niwe warufite, wavuga ko ufite ntabyo ufite. Uburyarya, ububeshi bwuzuye mu bantu. Hanyuma nawe ukicara ukambara costume yawe ukagenda ngura umukristo, nta soni ufite. Ngura umukristo, umugore wazanye wabanje kumubesha. Nimwihane. Niba ukunze, niba uzi ko atakintu ufite, mubwira ati ntacyo mfite. Ureke kumubesha. Ibyo byose murabikora, Imana igaceceka.
ikakureka tu, ikakureka. Ariko umunsi yakuvunduruye, umunsi Imana yakuvunduruye, izakuvunduruza ubuhiri. Ubuhiri ntifyina. Urazi ukuntu mugenda mukitunira mu madushe ngo muri ko muroganiye mama ko muri kinisha, muri ko muri kinisha, mukikinisha abasore intanga zigasohoka, hanyuma mwavaho ngaho mugaca mugenda Mana ndasaba umugore, Mana ndasaba umugabo. Imana yabareba igasesemwa kubera ibyo muri ko murakora. Uvuye kwitobanga, hanyuma ngo ugende ubwira Imana ngo ndasaba umugore, ngo ndasaba umugabo. Nta soni mufite. Abakobwa mwagiye muri family planning, umukobwa wowe ukaja muri family ya planning, ejo bundi wagenda kubaka bikanga kubyara kubera ko wishiririje, bikanga kubyara kubera ko wiyononye ukiri umukobwa, mukamira imiti ya family ya planning, ngo ntago mushaka gutwara. Ndetse ubundi ho ninde bayakubwiye ngo ugende kubitega basore? Reka ndababwire, ibyo byose murabikora ikabireba igaceceka, ariko none ngo igiye guhigura namwe, mugiye guhigura. Imana ije guhigura namwe. Nze ndebe ibyo muzakora, nze ndebe ko muzahangara Imana, nze ndebe imbaraga zanyu aho ziri, nze ndebe umuntu azafite imbaraga zo guhangana n'Imana. Abasore bakubita abakobwa inda, bamara kumenya ko bafite inda bagaca babihakana ngo genda uyikureyo, ngo ntago nagukunda nashaka guhonja. Avance ubwicanyi mu bantu. Ibyo byose rero ngo Imana ize ikwiweze, ireke kutakunigura. Imana izabaniga, Imana izabaniga, izabatatamura, izabaniga kabisa, izabakubita ikofe. Imana nifyina. Murabyara mugaca mutekera mu mashashi, mukagenda guta ahantu mwishamba, abandi bagaca baja guta mwiwese, ngo ntago mwabashaka. Ukamenga uwo mwana niwe yagutumye ngo ugende ufungura amaguru. Reka ndababwire bene data, ibyo byose muri ko murakora, muramenya muzasanga byarabatanze, muzasanga byarabatanze. Bakristo nyabaki, muri abakristo nyabaki, nimba muri abicaye, muri abakristo nyabaki. Yesu nabagire neza, Yesu nabagire neza. Igihe cyanyu kiraje, igihe cyanyu kirageze. Imana ntabwo izaguma ibihanganiye, ntizaguma ibihanganiye. Urebye ukuntu abasore inyambaro zabo ukuntu ziteye isoni, imishatsi yabo biyandikaho ku mutwe, ngo nabo ngo nabajama, ngo n'abakristo kabisa. Abakristo biyandika mu mitwe n'abakristo nyabaki. Abakristo buzuyeho amatatu, bakenda kwisha amatatu. Abo n'abakristo nyabaki. Ni kuwa musore uri murandeba, uri umukristo nyabaki nimba ugenda ditatu. Uri umukristo nyabaki niba wikinisha, uri umukristo nyabaki niba wiyandika ku mutwe. Uri umukristo nyabaki. Mbese izo zamohoke mwimweja muzazijana he? Ibyo bisunzu mutereka muzabijana he mwa basore? Yesu nabagire neza. Ijuru ntabwo iryo gufyinatisha. Ijuru izajamwo n'abantu bari seriye mu gakiza kabisa, bashaka ijuru. Abantu badafyinatisha agakiza, naho mwebwe murafyinatisha agakiza. Ntabwo muri seriye, ntabwo muri seriye, muri ko muratesha agaciro amaraso ya Yesu Kristo. Muzabona ibara kuko
uko mugenda murangara mukarangazwa n'amabuno y'abagore, mukarangazwa n'amatako y'abakobwa, mukarangazwa n'amabere y'abakobwa, mukarangazwa mu ntege, mukarangazwa no mu kwaha kw'abakobwa, muzabona ibara, muzakubitwa, muzadihagurwa. Imana ntifinata, Imana ntifina. Umubyeyi kabisa kuzi afite nabuzukuru, ukazasanga yikubise mu gapataro ngo wari karanyonganyonga kabuno mu muhanda, n'umukecuru. None wowe uri kurigisha abuzukuru bawe iki? Uri murabigisha iki? Cyangwa se ugasanga yakubisemo akajipo gafite na pasuwa, umukecuru afite n'imitsi y'umukara. Ese nawe ufite ibyo uri kurerekana aho ngaho? Ingeso mutize mukiri bato, muri ko muraziga mukuze, ariko mufite ibibazo. Murafite ibibazo by'ukuri, mufite ingorane izo zibuzuyemo. Ukazasanga ngaho yatondekanije amaherena 6. Wese nk'ibyo bintu muzabijana he? Ibyo muzabijana he? Nimba ari ijuru rya so na nyoko niho muzagendayo, ariko niba ijuru ryanya n'ijuru, ibyo mutondekanya ku matwi ntabwo muzinjira, muzasigara mutabwe mu muriro. Maze ugasanga ino mu mbonero bashyizemo ibintu ibyo biba amaseho kabisa bikahakuvamo. Ariko ndababwiza ukuri, muri ko murafinata pe, murafina. Bene mwiyumvire umuriro ukubye inshuro 7. Ni mu bitekerezo umuriro ukubye inshuro 7 mu witiki. Umuriro ukubye inshuro 7 mu witiki. Ko muri ko muradamara mu by'isi, isi yabatwaye, isi rimwe irabaresha, isi yabihometseho, ntabwo mushaka kwimaturaho. Namwe ngo murabakristo mawe, abakristo bajanwe n'isi, abakristo bajanwe n'isi ngo bashaka kuja mu ijuru. Inzoga zarabagize abagore, abandi zibagira abagabo. Inzoga muraheba mukagenda mugafata inzoga, mukagenda mugavanga n'amasoda kugira ngo muhumye abantu babone ko ari soda muri ko muranywa, yamara n'inzoga ayiwe. Reka ndabwira, ubwo ntago ari ubwenge n'ubujiji, ubwo si ubwenge n'ubujiji. Ukwiye kumenya ko ibyo byose uri murahishahisha bizaje hagaragara. Imana yo mu ijuru izabishira hagaragara, kandi ibyo mukora byose mukwiye kumenya ko Imana yo mu ijuru ibabona. Shaka ubikorere munsi y'igitanda wowe uri murandeba, shaka ubikorere mbese ni kuzimu, Imana izakuvundururayo, izabishira hagaragara. Ko murafina mwebwe. Reka ndabwire bene data, tubona uwo mwambaro w'intama mwiyambitse imbere muri bisega biryana. Imana izabatantabura, izabasatagura, izabatikagura, izabamara. Kwiyambika uruhu rw'intama mukagenda mukicara mu rushengero ngo namwe muri abakristo, mukibagiza ibyo mwaraye mukoze, mukibagiza wa mwana mwaraye mwishe, wa mukobwa warayibatse hariya nawuzi, ya mafaranga mugenzi wawe wibye mukayibagiza, mugaca mugenda ngo Yesu nashimwe. Uwo Yesu muravuga nuwaye? Uwo Yesu muravuga ntago ari wa wundi yadupfiriye ku musaraba.
uwo Yesu uri muravuga mwene data ntago ari wa wundi yabambwe kubera urukundo akunda abantu biwe. Reka ndababwire ibyo byose mubikore muzi ko bizabarimbura. Imana irabarikodinga, amagambo muvuga bakarikoda, amamesaje mwandika akagira iki bakarikoda, ikico cyose mukora mpaka muzasanga byuzuye. Ati mbese bino byagenze gute? Ati ntiwibuka cyagiye wabikora wishije. Reka ndabwire bene data, nimwiyubare muzi imisi mu mazi, ariko iyo musigaje ntayo muzi. Nibanga ry'Imana. Buri muntu akwiye kumenya ko inosi ntago ari mu rugo iwanyu, si mu rugo iwawe. Hano mu isi si mu rugo iwawe. Ntiwiratane iyo nzu, ntiwiratane iyo modoka, ntiwiratane iyo mashuri wize. Reka ndakubwira ko iyo nzu yonyine niba uyifite Imana yigutijije, ubu urayibayemwo mu gihe uri muzima. Niwamara kuva mw'uwo mubiri bizabirangiye. Hano harirata ngewe ndi umutunzi wawe. Umutunzi adafite Yesu nuwa uri umukene, umutindigiri. Niba uzi ko ufite amazu, ukaba ufite amafaranga kuri banki, amabizinesi, udafite Yesu ukaba wita uri umutunzi, wewe uri umutindigiri kandi yafutanye. Yesu Kristo n'abageneza. Umwami Yesu aje nk'umujura, aje giturumbuka. Umuntu wari we wese akwiye kwihana akaja ku murongo, akemera akaja ku murongo. Niba udashaka kuja ku murongo, gihanamira kurindiriye. Reka nongenda basubiriremo. Mwebwe mugenda kubaza inda zanyu ngo mushaka inda ngo zihomanye n'imigongo, mwebwe mugenda kubaza amabuno ngo hajya ngo bayagire maniniya umengo ni bipupe. Reka ndababwire ibyo Imana izabitabagura, izabitantamura, ifata igice kimwe, ifata ikindi, itantamure kabisa, itantamure. Imana ni fina, Imana isereye. Imana izatantamura. Niyo minwa, iyo minwa muri ko bamwatori n'abandagatori Imana izabaditantabura, ibirumwe ibitantabura neza, itantabure. Nze ndebyo uzavuga. Nimwihane. Imana yo mwijiki bashaka unukwihana. Imana yo mwijiki nikira bashaka unukwihana. Mureke kwizingira mu byo. Bene data, mureke gufyinata. Mureke gufyina. Urazi kwitwa ngo uri pasiteri mw'ipatro harakunaniye. Urazi kwitwa ngo uri pasiteri kabisa, pasiteri w'umugore mwijipo harakunaniye. Utazi kujera mwijipi wawe, utazi kujera mw'ipatari wawe. Hanyuma ngo uri umukristo, sanga udukobwa mwaraturangije, udusore mwaraturangije. Umusore ubonye wese ati mama agasore keza, ati cama tukaryama, ati mama agakobwa keza, cama tukaryama. Namwe mukaja mu bantu ngo muri abakristo, ngo muri abakozi b'Imana. Oya, ntago muri abakozi b'Imana, muri abakozi ba Rusoferi. Iyo uvuye mu nzira y'Imana ntago ubucitwa umwana w'Imana, uba witwa umwana wa Rusoferi, umwana wa Satani. Kubera kuri murakora ibyo akeneye, ari mwana kuyobora.
gusambana ubikora neza, niba gutumye kwiba ubikora neza, niba gutumye kwikinisha urikinisha mpaka ariko iby'Imana ikeneye ntago mushaka kubikora. Iby'Imana ikeneye ntimushaka kubikora. Reka ndababwire, mwanga kumva mukiri bazima muzakwicuza bitagishoboka. Muraburirwa mukiri bazima, Imana irababurira kugira ngo mwebwe nimuze murimbuke, ariko mwebwe ntago mushaka kumva. Ntimushaka kumva. Abantu barigize abagore ari abagabo, ugasanga nyene umugabo yambaye ijipo n'inkweto kabisa n'iki byose yisize ngo ni daimoni yibereye aho ngaho. Umugabo arazi ko n'umugabo wigira umugore, nubwo bazafata igitsina cye bagikata, uramenya uri umugabo. Originality yawe uri umugabo. Imana izikura umugabo, nta gikuzi kuri umugore. Abagore bakifata bakambara amapataro ngo ndi umugabo. Uri umugabo bwawe yewe wavutse uri umukobwa, igitsina n'igitsina kobwa ntiwihende. Imana ikuzi kuri umugore. Imana nta gikuzi kuri umugabo, yakuremye uri umugore. Uzarinda upfa uja no mu kuzimu witwa umugore imbere y'Imana. Nubwo ubwawe ubona ngo ngura umugabo, umugabo wahe? Uri umugabo wahe? Wewe uri umugabo wahe? Nimwihane. Abantu ugasanga bari kwaca imyeyo mawe, ngo ariko yongereza imibiri kugira ngo baze barongoka. Nindakubwiye ko iyo myeyo yawe uri kuraca kariyo yubaka. Ko Satani mwamwemeye kabisa, mwaramwemeye arababembeza kabisa mpaka bajyamyeko. Mpaka Satani bajyamyeko kabisa. Arabemeza ko guca imyeyo yubaka. Ababyeyi bagahatiriza abana b'abakobwa ngo bace imyeyo. Mawe yewe muvyeyi wewe kuri mu rugo ntiwayiciye. Wowe ko ufite ingurane mu rugo rwawe ntiwayiciye. Ko wagize divorce nta myeyo wari waciye. Ubwo buyobe mwabwikuyemwo ko buzabarimbura. Ubwo buyobe mwishizemwo, iyo migenzo y'abisi mwemeye ikabinjira muri mwe, izabarimbura nimutihana. Nimwihane. Imana ishaka ko mwihana. Nta kindi kintu bashakaho. Ibashakaho kwihana gusa byonyine. Tugiye gusenga Imana. Ubwo buno bwanyu muhambira kabisa, umugashiramo agakora ngo muri ko muranyunguta muhanda n'udukora utubuno. Je baba we, nta n'isoni mufite, nta soni mugifite. Abakristo b'igihe nta soni mugifite. Ngaho mu rushengero n'utuguru ngo mugiye gusenga, nta soni. Dusenga Imana. Dusenga Imana. Kandi abantu bari kubara guma bababesha. Reka ndakubwire, wo mukristo ku gatwe kawe. Data wa twese mu ijuru, ndagushimiye ndaguhimbaje, ndakwinginze ungire neza Mana. Buno butumwa ubuherekeze ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibahe guhinduka rwose, naho ubundi zabatantamura.